Mark'ayta pachimuykichis sapa uqniykichisman. Reparaygu imaynatachus qankunapaq aska yachay kaspa kasan kay devoción matutina. Chayraygu napaykamuy munayki sapa uqniykichikta Diospaq yanapayninwan kunandiya kaychik. Hinataq kicharispa kasun Diospaq qillqasqanta. Porque devoción matutina nin kunandiya yawarchasqa bandera nispa. Imatani itamunawanchik kaypi chaypaq kicharinachik maychus kasan kay primera carta Timoteoman suqtayuq uqniyuq chikllashqan nina hinata. Wata runasqa patrones ninkuta hatunpaq qhawachungu. Ama Diospa sutinmanta nitaq yachachisqanmantapis runas sahrata parlanankupaq nispa. Ari munasqa hermana, sapa uqninchik kapuanchik k'ata Diosninchik tatalla. Chayman hinataq kunandiya devoción matutinanchik nin. Imaynata apóstol Pablo k'amirqa tukuy runasta qhapaqkunata nirqa. Baqtataq qurqaykita, qoriykita qanqa alabasawaq nispa. Wakinkunatapis pichus aska yachayniyuq karqanku paykunatapis nirqa. Baqta gloriakusawaqchik tukuy yachasqaykichikmanta. Chay yachayqa hamun Señor Jesucristumanta nispa. Chay hinata paykunamanpis maychus impíos, gentiles, parlapearqa k'amirqa apóstol Pabloqa. Kunankutipis parlapeasan maychus Timoteota, wawqimasinta nispa, sapa uqninchik uqyuguyuq, watasqa kanchik kay hallp'aman. Pero ñawpaqman lluqsinaykichikpaq kankunaqa, reparanaykichik tiyan imaynata Diospaq kasan bandera. Diospaq wasinpi noqanchik esperanzata kusikuyta tarispa kasun nispa. Devoción matutina nin kay hinata kunandiya. Sapa uqninchik mañakunachik tiyan imaynatachus Señor Jesucristo munan kawsanata. Chayman hinataq noqanchik reparaspa chaqanchakuspa purina tiyan. Sapa kawsayninchik templo hina kasan. Chayman hinataq noqanchikpaq banderanchik lluqsinan tiyan esperanzata tarinankupaq wakin runas noqanchikpi nispa. Señor Jesucristoqa t'akarqaña yawarninta sapa uqninchik rayku. Kunandiyataq noqanchik munasqa hermano testimonianakuna tiyan tukuy runamasinchikman kawsayninchikwan. Chayqa banderanchik kasan paykunataq reparananku tiyan sumaq cristianuta, allin principiosniyuqta, chantapis hatun sonqoyuqta. Kunandiya chay yachaywan yuyaychana piensana munasqa hermano imayna kasan kawsayni. K'aya watejmanta tinkunakunapaq Diospaq yanapayninwan kanachik.